Ikintu buri wese akunda akagihoza ku mutima hari ubwo kimuviramo amahirwe iyo agikoze agishyizeho umwete. Uyu munsi Ishyo TV twabazaniye icyegeranyo cy'abakire 10 bakize kurenza abandi hano mu Rwanda rwacu, n'u Rwanda rwa Gasabo. N'abakire 10 bihebeye imari kuyishora, gushabika no gushakisha amafaranga mu buryo ubwo ari bwo bwose. Abo bakire 10 nibo tugiye kugarukaho muri iki cyegeranyo cyacu cy'uyu munsi. Jewe ndi Alani Claude, niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ishyo TV, icyo twagusaba no gukanda subscribe n'iryo jambo riri munsi ya video ukurikiye, ni ijambo ritukura. Numara kurikanda iruhande rwaryo hari akantu kameze nk'inzogera, kukantu gakandeho kugira ngo iteka uko tumaze gutunganya ibiganiro n'inkuru zacu ujye uba uwa mbere mu kuzibona. Subscribe ni mu cyongereza, niba ukoresha igifaransa iryo jambo ni sabone. Reka mbaha ikaze. Ndabizi bumurimo muribaza muti se iyi top 10 arayihera he? Reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 twafite umugabo w'ikirangirire, muramuzi. Abantu mutuye mu nce za Gakenke, abantu mutuye mu nce za Base, uyu mugabo nta kuntu mwaba mutamuzi. Abantu mukoresha umuhanda wa Kigali Musanze murahazi kuri Nyirangarama. Ni bake bahanyura batahagaze, yewe ishatse nahamya ko nta nabo, nta muntu wahaca atahagaze. Brochette zaho, ibirayi byaho, ibigori bahokereza, amaji atandukanye, amazi, amata, ni byinshi muhazi. Ni kuri Nyirangarama, ubwo nyiraho nyine ni Sina Gerard. Ni nyiri entreprise Urwibutso, yamamaye mu gukora amandazi meza, amazi meza, amata meza n'ibindi byinshi, amabiswi, amaji ndetse n'ibinyobwa bisembuye. Uyu Sina Gerard yicaye ku mwanya wa 10 mu bakire 10 ba mbere mu Rwanda. Atunze miliyari 34 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni miliyari 34 mu mafaranga y'u Rwanda. Niwo mutungo mbumbe wa Sina Gerard, ari ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 9, niba nanone mukoresha imodoka mukora ingendo zanyu ku butaka bw'u Rwanda, ahantu hose hubatse ikigo abagenzi bategeramo imodoka, ibi bizwi nka gare, murabizi. Muzi nanone amagence cyangwa se company zitwara abantu nk'iyanditseho RFTC, Ritiko, Jari Investment Group. Muzi iyitwaga Trinity yajyaga ikora ingendo zambukiranya umupaka ijya i Kampala na Nairobi. Nyiri ibyo byose ni Colonel Twahirwa Dodo, ari ku mwanya wa 9 mu bakire ba hano mu gihugu cyacu. Ibigo bitwara abagenzi ibyinshi byubatse ku butaka bw'u Rwanda ni iby'uyu mugabo. Nawe yahiriwe no gushaka amafaranga, cyane cyane yihebera ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu modoka ndetse no mu bundi buryo. Ni Colonel Twahirwa Dodo uri ku mwanya wa 9. Umutungo we mbumbe ni miliyari 48 z'amafaranga y'u Rwanda. Yitwa Rusirare Jacques, ari ku mwanya wa 8 mu bakire batunze menshi hano mu Rwanda. Uyu ni nyiri Amekicolor. Rusirare Jacques nawe yatangiye ibikorwa by'ubucuruzi kera mu cyitwaga Ameki-Meuble. Aha yibandaga ku bucuruzi bw'ibikoresho byifashishwaga mu bwubatsi, birimo inzugi, amadirishya n'ibindi bikoresho, cyane cyane byibandaga ku bwubatsi. Nyuma ariko nkuko yagendaga ashaka amafaranga bikagenda bikunda, yaguye ubucuruzi bwe, akora uruganda rw'amarange rukomeye Amekicolor. Iyo winjiye mu cyanya cyahariwe inganda Imasoro, ubona icyapa cya Amekicolor mu byapa binini biri hafi ku muhanda, ahantu urubona neza. Urwo ruganda ni urw'uyu mugabo Jacques. Ari ku mwanya wa 8 mu bakire
10 ba mbere mu Rwanda. Umutungo w'imbumbe ni miliyari 60 z'amafaranga y'u Rwanda. Ushyize mu madolari ni miliyoni 60. Dusirare Jacques ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 7, niba ugenda i Kigali cyangwa se ukabona haba, inyubako ya Makuza Peace Plaza ni inyubako izwi na benshi. Makuza Peace Plaza yubatse mu mujyi rwagati ahazwi nko ku iposita. Igice cyayo cy'inyuma gifata kuri car free zone. Ni hantu umujyi wa Kigali watunganije abantu basigaye bicara, hari internet, hari amazu mato mato y'ubucuruzi, n'ahantu hatagera ibinyabiziga n'abanyamaguru gusa bahatambuka. Niho iyo nyubako neza ifite amarembo. Iyo nyubako ni nyakwigendera Makuza Bertala. Uyu kandi niwe nyiri Rwanda Foam. Rwanda Foam ni uruganda rukora matera rwamamaye cyane kandi rukora matera nziza z'umwimerere. Uru ruganda narwo ruherereye mu cyanya cyahariwe inganda i Masoro. Urubonye wumva nyakwigendera Makuza Bertala. Nubwo atagihumeka umwuka w'abazima, ariko nta muntu uramukura ku mwanya wa 7 w'abatunze menshi hano mu Rwanda. Nta wundi ni nyakwigendera Makuza Bertala, nyiri Makuza Peace Plaza. Iyi nyubako kandi yuzuye inatwaye asaga miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika. Umutungo w'imbumbe ni miliyoni 75 z'amadolari, ni miliyari 75 z'amafaranga y'u Rwanda. Ari ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 6 yitwa Mugisha Joseph. Nimvuga Mugisha Joseph uhite wumva umuntu wazoberewe ibintu bijyanye n'ubwubatsi. Inzu nyinshi hano mu mujyi wa Kigali zubatswe na kompanyi ye yitwa Fair Construction. Murayizi, ifite icyicaro gikuru hano mu Kanogo ahahoze car wash. Ni company yubatse amazu menshi akomeye hano i Kigali, ndetse n'ibigo bigiye bitandukanye bya leta byubatswe n'inyubako n'iyi company ya Fair Construction. Ni ya Joseph Mugisha, akaba ari ku mwanya wa 6 w'abakire batunze amafaranga menshi mu Rwanda. Yihebeye ubwubatsi n'imirimo yabwo, bituma agira miliyari 150 z'amafaranga y'u Rwanda. Mugisha Joseph ari ku mwanya wa 6 n'umutungo mbumbe wa miliyari 150 mu mafaranga y'u Rwanda. Ni nyiri Fair Construction, company izobereye mu kubaka. Yubatse inzu nyinshi zigezweho hano mu Rwanda. Tuvuye ku mwanya wa 6, ku mwanya wa 5 turasanga Gatari Sekoko. Uyu nawe yarahiriwe koko. City Tower, iyi ni inyubako umuntu atatinya kuvuga ko ari ibendera rya Kigali. Amavideo menshi akorwa yaba agaragaza ubwiza bw'umujyi. Iyi nzu izi imbere, ni ibendera rya Kigali. Iyi nyubako ifite inzu 20 zigerekeranye, niyo ndende kuri ubu. Nyirayo ni Gatari Sekoko. Uyu mugabo kandi nawe ibintu by'ubwubatsi abizoberewemo cyane kuko yashoye amafaranga menshi mu nyubako. Iyi nyubako iteye amabengeza ya downtown ndetse n'iriya gare yaho nziza y'umujyi wa Kigali, byose biri mu maboko y'uyu mugabo. Uyu mugabo kandi afite imigabane myinshi muri Marriott Hotel. Gatari Sekoko atunze miliyari 235 z'amafaranga y'u Rwanda.
ni umukire wa gatanu mu bakire batunze menshi hano mu Rwanda. Ku mwanya wa kane nimvuga SP, Société Pétrolière, mukunze kuyibona henshi mu gihugu hose. Uyu mugabo nawe yashoyemo menshi, yitwa Jude Gatera. Mu Rwanda ahenshi ibigo bicuruza petrol bya SP murabizi n'iby'uyu mugabo. Gatera Jude kandi afite ibigega binini bihunika essence bya SP, aho naho ahakura amafaranga menshi atubutse. Afite nanone uburyo bwo kwikorera ibikomoka kuri petroli bivuye hanze akoresheje inzira yo mu kirere, ubwo ni ukuvuga indege. Naho SP irahakorera cyane. Ibyo byose iyo ubirundanije nibyo bibyara miliyari 260 nk'umutungo mbumbe wa Gatera Jude nyiri SP. Ari ku mwanya wa kane mu bakire batunze amafaranga menshi hano mu Rwanda. Ku mwanya wa gatatu, nubwo yahunze igihugu, nubwo hari ibyo yagirizwa n'ubutabera, Ayabatwa Tribert Rujugiro yicaye ku mwanya wa gatatu mu bakire bafite amafaranga menshi. Niwe uzwi nka nyiri UTC, nubwo yaje gutezwa cyamunara. Nawe yubatse ibintu byinshi cyane hano mu Rwanda. Igikondo muzi umudugudu witwa kwa Rujugiro. Unakomeje uriya muhanda uzamuka ujya hejuru ku Irebero, uca ku gipangu kinini giteye amabengeza nk'urugo rwa Rujugiro. Afite ibikorwa byinshi, afite n'ibindi bikorwa hanze y'u Rwanda bimwinjiza amafaranga menshi. Afite Pan Africa Tobacco nk'uruganda rukora itabi ruri muri Afurika. Afite ibikorwa by'ubuhinzi bw'icyayi, ikawa, itabi, imyumbati hirya no hino mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Ibyo byose iyo bikusanije nibyo bibyara miliyari 350 Ayabatwa Tribert Rujugiro atunze nk'umutungo we mbumbe. Ni umukire wa gatatu mu Rwanda. Ku mwanya wa kabiri hari nde? Ku mwanya wa kabiri hari umugabo ukomeye cyane, hari umugabo uri mu mitima y'Abanyarwanda benshi. Ni umugabo wanditse amateka menshi mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni inshuti y'urubyiruko, abenshi bamwita muzehe, bitari uko ashaje cyane ahubwo ari icyubahiro bamugomba. Ku mwanya wa kabiri ku bakire batunze amafaranga atubutse hano mu Rwanda hari nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Perezida Paul Kagame afite imigabane muri banki ya Kigali BK. Igihe iyo banki yashyiraga hanze ku isoko imigabane, Perezida wa Repubulika yaguzemo imigabane myinshi. Icyitwa Crystal Ventures ni ikigo nanone gicunga ibigo bindi byinshi bitandukanye, birimo nk'Inyange Industries, birimo NPD, birimo ISCO, sosiyete ishinzwe gucunga umutekano w'abantu n'ibintu, birimo Babano Coffee n'ibindi. Aha naho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda afitemo imigabane. Perezida wacu kandi ku rutonde rw'abaperezida batunze amafaranga menshi muri Afurika aba ku mwanya wa gatanu. Kugeza ubu ni wa gatanu mu baperezida batunze amafaranga menshi, amafaranga atubutse. Ntawe uramukura kuri uwo mwanya. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, umutungo we mbumbe ni miliyari 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyari 500
atanu mu mafaranga y'u Rwanda. Ni umutungo mbumbe wa nyakubahwa perezida wa Repubulika, akaba ari ku mwanya wa kabiri mu bakire batunze amafaranga menshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Twagiye na Kizigenza ku mwanya wa mbere, umukire wa mbere hano mu Rwanda. Abenshi muriho muribaza ngo ninde wa mbere mu bakire batunze amafaranga menshi. Ndakwibutsa gukora subscribe niba utarayikora, kora share, uduhe like, ubundi uduhe igitekerezo ku nkuru zacu tuba twakoze, unatubwira uti ndifuza ko ubutaha mwanshukumburira mukankorera top 10 kuri iki n'iki. Umwanya wa mbere mu bakire batunze amafaranga menshi hano mu Rwanda ni umugabo yatangiye business kera cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ahangaha yibandaga ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, cyane cyane zahabu ndetse n'andi atandukanye. Uyu mugabo kandi yakomereje muri Afurika y'Epfo, ahubaka inyubako zitandukanye azikoreramo ubucuruzi. Niwe munyarwanda wa mbere akaba n'umunyafurika wa mbere wakoze uruganda rwa telefone ku mugabane wa Afurika, ni Telcel. Igihe hano mu Rwanda Tel yari kwibere, yari umutungo w'uyu mugabo. Uyu mugabo kandi ari mu bantu bagize amahirwe yo guhura na nyakwigendera Nelson Mandela, Papa Africa, igihe bafunguraga ku mugaragaro urwo ruganda rwe rwa telefone muri Afurika y'Epfo. Uyu mugabo ntabwo azwi cyane mu Rwanda kubera ko ibikorwa bye byinshi biri hanze y'igihugu, kandi akaba ariho yabaye igihe kinini. Yitwa Rwayitare Miko Alexis. Rwayitare Miko Alexis ni umunyarwanda ufite amafaranga menshi kurenza abandi bose kugeza ubu. Niwe ushoje uyu mwaka w'ibihumbi 2021 ayoboye uru rutonde. Umutungo we mbumbe ni miliyaridi 3 z'amadolari y'Amerika. Ni miliyari 3 mu madolari y'Amerika. Kwashyira mu mafaranga y'u Rwanda byarangoye, ariko ni miliyari na miliyari nyinshi cyane. Rwayitare Miko Alexis niwe uyoboye uru rutonde kugeza ubu. Niwe munyarwanda wa mbere ufite amafaranga menshi kurenza abandi, miliyari 3 z'amadolari. Niwe mutungo we mbumbe. Ngayo nguko rero, ejo yaba wowe cyangwa undi wundi uzi, ejo yaba jewe cyangwa undi wundi nzi, reka dukomeze dukore cyane natwe nda tuzahirwa tuze kuri uru rutonde cyangwa se tujye no ku zindi ntonde. Ndi Alani Claude, iyi ni Ishyo TV. Komeza ukurikira ibiganiro byacu, ujye uduha ibitekerezo ku nkuru dutangaza hano ku Ishyo TV, kugira ngo turusheho kugomya kubana namwe kandi tuziranye. Reka mbashimire, mbararikire kuzakurikira ibiganiro byacu bitaha. Ciao ciao, Imana ibarinde.